amari rumah tena tahu mana sambahyang gampang jitu dibatesi kan re ruku nak kandur padau ke kamana sujud tak maka tak guru nak balik bagi bentuk guru kana upanya nyu kenana ka batu jipilange di batu jiparaja angapa menju pun tena sikalimentu na leba kate batu salangat lapas saya lapas samarento tahu batu lapas saya suki tahu timungan bala jamaah dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Jadi nagiran na sabad di pamukura ilusata yamin tuginane pamangkamaku tama ke bulan Ramadan sampai sunat tarawih. Ya naman po para jama di bala na nagaw. Mika suka lagi na nego kan di bala ka pun natin ni kabiasa lagi. Ka bara jama ka lagi na sa bantala na labi po na sa kagalikan. Maka sunat tarawih dalam bulan Ramadan salatnya adalah hukumnya muakkad. Adrep kesibat tu para luar. Jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa wa puasa kirga ulang amukona relona puasa yang gufira lahu ma taqaddama min zambi. Ngapa nakiranu nabi tasan nakiranu nasibut bulan Ramadan nasabah anggap kami juga mana pangamasiya tangka sa dosa lanyin rekadorakan harazan min sunubi kayaumi waladat tangka sa dosa lanyin rekadorakan kamali ba'ana lolo berula suka kabanturi amanah ante mo kamo tarannu ki dalur sa lapasan ante kamo kita rannu salandri luwat tuntau tunggal karoy nasaba ikat temine tau puasa cipur kinang iturere narabi buka puasa tak lapas lagi cipur kata pilih iturere nasaba pangamasya bantu Allah Ta'ala lisa'in farhatun indal fitri wa farhatun indal ikairat anjo tau puasa ya pinrung seran tunggal labu kalau lapas indal ikairat bilagi para nuta sebuntur Allah Ta'ala jalur mantika matahang nuta batu ganyo may lampabila alhamdulillah ngapa nakirang nun nila na bulan Ramadan ka sarap magipadaga pabalu-balu lapas sa bulan Ramadan nga tarong pagipasawal lang taliwa-liwa ngapa nakirang nun sarap magipasigola niyo gisibulang salona lulusuki ante ka matakirang nun tarapi ni bulan Ramadan nga sarap magipajama bara lamu-lamungan tatimunai di gogo di sirang sigada nga amal mabahaji teka makitaran jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak boleh nanireki nakiran no anila na bulan Ramadan jamina as-sabir nakisabar nasabaya yan naman na bulan Ramadan na nakiran no sa kulli ni bundu cinna hawa nafsuwa nanyo mundo kijina na suwa lungwangi na mundo apa solo ngacira apa solo kajini mata nasaba iya minyo mundo kan sa minyo mundo paling sana lumpuna asabirin sabar lalanda sabara wal kaniting baji kipanggaw kang nabi nyo carata do baji wal mumpikina wal mustaghfirin siaga dengan rajin ki asare-sare lagu baraka pantarangan na bulan Ramadan nga sare-sare ki 10 pahala di gambala bulan Ramadan sanraga inyo poko-poko at timbo apang 7 pangkena tunggal pangkena rapo sibilangna nikali 700 pahala wallahu yudaifu liman yasha tinanaking Allah Ta'ala siapa na balas sa kila na bulan Ramadan batu jadi keikhlasan na kau bahaji kala na bulan Ramadan ang nabi panggawa ang apa nakiran mo na saba najami mi ka Allah Ta'ala nasugyan timungan na suruga na tungkuka timungan na naraka at kulimi ni konci ni ranti sita nakiran mo na bulan Ramadan nga umbaran ni areta rin naraka bulan Ramadan nga lumusubi umbaran ni areta ilalang rin naraka bulan Ramadan nga ang hongi areta abdi graba na talo sugi jorin dalam rinaraka gara-gara bulan Ramadan ini kiran nasalase demi nekan kantaran tamagin na ni pagmatu-matu nekan kantaran na bulan Ramadan pila laku sa bulan Ramadan pila dibajikin ni pagkusyan nga may Allah Ta'ala kan
tunggu nyo masigi ilalalabi sa bulan Ramadan at masigi karasi ka pasar ka mga pameras. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siagadanya keteladangan Rasulullah panurgiang pun nalaku sa bulan Ramadan kanyo nagpita sana kisimpuna. Sedih nyapan ninyo na nagpita sedih simpungi pun nalaku sa bulan Ramadan nasaba nakanau karantina na kujami kana siguro inya bulan Ramadan na tua. Iya minne natukur jene matana ulama salaf ka pun nalaku sa bulan Ramadan pala doang ukare. Pun napaing anda bulan Ramadan kalabusa girinake budak-budak amalan kuat jari pagokang palima baji anda kalabusa. Tabani kan te umma kari kamakamayang ni. Puna lagu sebulan Ramadan nga laritoni jene matana ning kana tesa ba pak di sini bokoy bulan Ramadan nga ning kalari jene matana na saba umbum pakame na pakasabat ipalubura sa pudas hal lagu sebulan Ramadan nga pacce matana ning kersena saba pak di sini basa di bokoy bulan Ramadan ning ka umbum pakame tunu kan rejawa dalekana ofe ini pasti balik ka netong tahu mati jadi matana sabatina pakaian beruna padahal ini karena takwa bulan Ramadan tidak diukur dengan pakaian baru tidak diukur dengan sungguh baru pakaian baru lipat baru baju baru saja baru tiai mengukur nikah tinta kata kesan kepada Allah Subhanahu wa taala ketakwaan atau ilmu karena Allah Subhanahu wa taala jamaah jumlah yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala lagi naki masini anjar rekin ni bida kang baji kita na songkota sagena songkulo mingan dengan dalo bulan Ramadan la songkulo mi tujuh sinampe sagena laku sebulan Ramadan la tinang sakka ki batu para jamaah tarawih puasa gitu gala alu ki jagain ne bawa tabatur kana-kana tas sungai ka ki pakabile jo kelin tamagere kanaya gautan naba mana mama jo sumpainya tepasi pangin anu subhat ya samar-samar ni jigi bukoi bakala bulan Ramadan rialo na puasaya nakana nabita antu puasana bulan Ramadan risisina momentum matapaka tadriki panang kasih tasbih timrona tadriki ibadah siagada nga amal-amalana direki amalan sunnahna tadriki amalan para lupan tanangan bulan Ramadan tadrika mana iteki bawa-bawa iman na pahala sunnah ligaw ka bulan Ramadan tarong buki pasola lampas sa bulan Ramadan tangka sa dosa langit rikadorakan kiuk Allah Ta'ala di mana surga di pintu yang semua orang berpuasa hanya satunya yang bisa lewat hanya orang yang berpuasa di pintu yang barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa bima fihi minal ayati wa zikril hakim aqulu qouli hadza wa astaghfir innahu huwal ghafurur rahim.